ungitshela ukuthi wena ke uchiye izambuzi zesikolo. Ulanda ukuthi ubuye uzochemela lapha egangeni. Yasinyawa sonda njani ama-toilet esikole. Yazi wena ubambe njani ucimo no? Phose ngadubuke plan. Unyekele mina. Kodwa uchiye proper toilets esikole. Proper toilets. Yasinyawa sonda njani ama-toilet esikole. Angifubula ngumunuko mina. Ayanuka kodwa angcono. Ngoba ngiyalinge ngazathi uchemele egangeni khona lapha ngiyakutshela. Isibungu sizangena khona lapha kunanana. Ngiyalitshela mina. Kaphindi. Kodwa guys, la sithokusele inyanga ezimbali ukuthi sibhale imhlobo sethu yokugqiba. Ngayiqalile. Qalile. Indaba le guys nje mina khona bayazi ukuthi nakaza kumelanga ukuthi ngifeyile. Ngoba ngingafeyila. Umama yami enganyenzani? Umama yami engangilola, engangenza umzekeliso. Lingadleki guys. Kodwa guys, kumele sipase sisuke ekhaya. Mina njengathi uma ngumongikazi. Mina yabo ngiyangakho. Mana, phela ubabakazi wangitshela wathi yena umongikazi ngale badingekala kuphi. And ngingawuthola umsebenzi guys. Guys ngawuthola. Lizawubona umuze mfowakhe lo mama. Muhle. Bese kusithi mina ukayise. Mina guyisini, okay, mina ngifuna ukuba ngutitsha, ngifuna ukuba ngumbalisi wasedrobheni. Ngifuna ukufundisa lapha ekhaya hayi. Ngifuna ukuyafundisa edrobheni, ngibe lezimali zami, ngithenge impahla zami ezihle, nginukekele kamnandi, ngiphile impilo la esezingeni eliphezulu. Guys, yini? umbhalisi ngumbalisi. Bale mhlomele efanayo. Guys, abafanani. Umbalisi wedrobheni lo mbalisi walapha ekhaya kuchiyeke. Okusalayo ngithi mina ngizaba ngumbalisi wasedrobheni. Ngithe ngifuna ukugqoka kahle. Ngigqoka into ezangikhipha ifika. So wena Nginukekele. Imota. Nginyathela so. Ikushadeni kumele sisebenze nzima. Nje nawe. Angisibalo okuzwayo. Mina njengakulezi insuku vele ngizibalele ebusuku. Kodwa ubaba uhlele ekhala ngamakhandlela akhe. Sengaqedile. Yenza njalo ke. Wena Luba. Lona ijaha lethu sebenza lo ngowani. Cause Mele ebekuthengela amakhandlela okubani. Otherwise samala thi Lobani Amacala reloaded.